Đorđević. Ja sam 4. generacija koja se bavi proizvodnjom drvenih buradi. Trenutno se nalazimo na lageru broj 3, gde održavaju hrastovi elementi od kojih će se kasnije proizvoditi drvena burad za održavanje vina. U našoj proizvodnji koristimo 100% srpski hrast koji se pokazao odlično. Akcenat stavljamo na selekciju hrastovih trupaca i hrastovih elemenata. Hrast koji kupujemo mora biti dovoljno zreo, tačnije mora biti starosti od 90 do 130 godina, a u pitanju je srpski hrast kitnjak. Hrast kupujemo sa različitih teritorija, kako istoka i zapada, tako i do juga Srbije. Istok Srbije koristimo za proizvodnju drvenih buradi za odležavanje vina, dok zapad i jug koristimo za drvenu burad u kojima će kasnije odležavati destilati. U periodu kada nema kiše, vrši se veštačko orošavanje ili prskanje hrastovih elemenata kako bi došlo do ispiranja prljavih tanina koji sam hrast sadrži u sebi. Hrast za proizvodnju drvenih buradi se suši od 24 do 60 meseci i na svakoj bankini koju mi zovemo, na svakom buntu je naznačen datum cepanja, rezanja, starost elemenata i količina koja se nalazi u jednom komadu.